Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke ukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke leli khasi-ke leli-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke, ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje okhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyibe sethubeni lokuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngiza nazo, ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthisa indaba njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba lethe lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ezingenayo-ke zithi-ke baphungezwe ungunaphakade ababehlalisa umphakathi lubhojozi. UTsheetsi Mofokeng oneminyaka engu-30 noTsepo Mokgobatlo oneminyaka engu-28 badutshulwe babulawa ngamaphoyisa. Laba kuthiwa bebefunwa ngamacala okubamba inkunzi, imoto yemali nokuhayijekha. Amaphoyisa aseGoli abafikele eflethini la bebehlala khona bathi mabengena egcekeni amaphoyisa ahlangabezwa inhlamvu abese eyabuyisela nawo bafa bobabili batholwe nezibhamu kanye nezinhlamvu-ke laphana kuthiwa bebeyingozi ngempela-ke laphana bebenza lobu bugebengu-ke obunzima-ke ukubamba-ke iy'moto-ke imali-ke nokuhayijekha-ke laphana-ke. Kodwa-ke athe mefika amaphoyisa-ke futhi-ke babona kuqala-ke base badubula kuqala-ke amaphoyisa akuthi-ke sephoqeleka ukuthi-ke nawo-ke abuyisele-ke laphana-ke base-ke basala-ke enkundleni-ke laphana-ke bobabili. Mina-ke nje ngizocela lapha comment section futhi uvula-ke ukuthi wena ucabangani ngalolu udaba-ke lolu, bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali, mahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi ube sethubeni lokuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo ngiyifaka kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.